I ćao svima i dobrodošli u moj novi video, ja sam Ana i danas radimo jesenji haul, to jest neke stvari nisu baš jesenje, ali uglavnom pokazat ću vam šta sam kupila u Italiji, Španiji i Francuskoj sada kada sam bila, tako da ako vas zanima nastavite da gledate video. Prvo ću vam pokazati stvari koje sam kupila u jednom tržnom centru u Veroni i prvu stvar ste mogli već da vidite na thumbnailu, a to je ova predivna torbica. Ovako gore ima ovaj zlatan kaiš i dole izgleda ovako. Kupila sam je u Primadoni i mislim da je bila negde oko 16 evra, to je bilo sniženje, a pre toga mislim da je bila 40, tako da super je sniženje ispalo i mnogo mi se sviđa što je ovako sa ovim cvećem. Baš sam razmišljala kako nemam ni jednu torbicu koja ima neke detalje, sve su mi onako jednobojne, obične, tako da kada sam videla ovu, prvo se moja mama oduševila i onda rekla ajde da je uzmem, što da ne, nosit ću je sigurno. I unutra nema nikakav džep, onako skroz je kao obična, ima dosta mesta, tako da baš mi se sviđa i eto nju sam uzela. Također ako nađete na Primadonu možda negde, ima i bež, pa je, mislim da su cvetovi iste boje, ali samo nije crna nego bež. Mi se ova više svidela i obožavam je. Sljedeća stvar koju sam također kupila u Primadoni su ove sandale. Oni stvarno imaju dosta obuće, imaju kupaće kostime, torbe, ako možda niste nikad vidjeli tu radnju. Ja znam, imala sam neke patike ranije od Ande, ali evo sada sam uzela ove sandale. One izgledaju ovako i stvarno su prelepe i to mislim da su na sniženju bile negde oko 8 evra. Znači stvarno ogromno sniženje, a mnogo su lepe i ovaj ovdje deo je mnogo mekan, tako da možete da hodate u njima beskrajno. I stvarno mi se mnogo sviđaju, nosila sam ih već tamo i u Veroni i ne znam gde sam ih još nosila, u Barceloni i slično. Tako da obožavam ih i stvarno se uklapaju uz sve. Sada imamo dve jakne, tako da ovo može proći kao jesenji haul. I prva jakna izgleda ovako, sad moram da se odaljim. Uglavnom to je Texas crna duga jakna, onako dolazi otprilike do pola butine, tako nešto, i ovako ima negde neke iscepane delove. Uglavnom možda ću vam sad ja isprobati pa ću da vam ubacim, ali eto, ona je bila 10 evra i ona je S, ali onako je sva oversized, tako da obožavam je i mnogo lepo izgleda i lepo stoji. I sljedeća jakna također ću vam isprobati kada vam pokazujem, možda nećete dobiti lep utisak o tome kako izgleda. Obe jakne sam kupila u Zuikiju, to sam zaboravila da kažem, i ova je ovako kao neko krzno, kao neki meda, ne znam, preslatko je, i iznutra je ovako, ne znam kako se ovo zove, kao ima ovaj neki jastučasti deo, tako da može se nositi zapravo i u dva lica. Kada je mnogo hladno, verovatno ću nositi ovaj mekši deo uz sebe da me više zagreje, ali super je i mislim da stvarno će odlično da mi posluži za ovu jesen pa i zimu. I nije mnogo dugačka, otprilike, mislim onako je kao normalna jakna, nije ništa duža. Do kukova je, ali super izgleda i mnogo je mekana, znači ja je obožavam. Bukvalno jedno večer sam se smrzla na moru i obukla sam je. Sljedeća stvar, kupila sam u Veneciji Victoria's Secret jedan body mist i ovo je neki Velvet Petals, tako se valjda čita. Bukvalno sam stajala jedno pola sata u onoj radnji Victoria's Secret jer nisam znala koji da uzmem. Sad imate i onu kolekciju sa šljokicama i nekih 300 novih mirisa, tako da stvarno nisam znala koji da izaberem i na kraju evo ipak sam uzela ovaj. Ne znam baš da ocenjujem mirise, tako da mnogo lepo miriše, pa je to možda, ako i vi imate, znate da lepo miriše, ako nemate, ako imate priliku da odete u Victoria's Secret, probajte. Mislim da je to što se tiče Italije. Da, u Francuskoj ništa nisam kupovala jer smo bili samo jedan dan na Azornoj obali i onda jednostavno, pošto nikad nisam bila tamo, nisam htjela da trošim vrijeme da idem nešto specijalno po radnjama i da shoppingujem i to. Kupila sam u Barceloni još neke stvari, tako da ću vam to sad pokazati. I da, u stvari imam jednu ovu stvar iz Lloret de Mara, to su ovi špageti kao gumene bombone, znate one gumene bombone što imaju kao i šećer po sebi, to izgledaju kao špagete, ali ja nikad nisam vidjela ovoliko dugačke, nego su sve uglavnom onako kratke po svim zdravim hranama i to gde se već kupio gumene bombone, otkud znam. Bilo je 250 grama, a mislim da sam već 200 pojela, jer to obožavam, tako da eto to sam uzela. Sad ću vam pokazati stvari koje sam kupila u Barceloni. Prva stvar je crni običan kaiš koji stvarno ja nisam imala, tako da ne znam kako je to moguće, ali imam u svim drugim bojama i oblicima kaiševe, samo običan crni nemam. I njega sam kupila u Stradivariusu. On je 6 evra, tako da mislim da je to neka klasična cena, mislim da imate i kod nas, ali jednostavno kad sam već bila tamo, mrzi me da dođem u Beograd i onda da idem u tržni centar samo zbog jednog kaiša, tako da kad sam ga već videla, uzela sam. I ovdje ima, kao što vidite, moram da isečem. Ima ovako krug, tako da skroz je ono običan, može da se nosi u sve i to mi se jako sviđa. Sljedeća je jedna majica iz Zare
i ona je ovako obična bela i ima ovaj natpis Enjoy where you are now. Znate da je obožavam ovako obične majice, samo da imaju neki mali natpis i ova mi se mnogo svidjela, tako da i ona mislim da je onako neka klasična cijena 5-6 evra, nisam sigurna. I već sam je nosila u Nici, ako ste gledali vlog verovatno znate. Sljedeća stvar koju sam kupila je ovaj shorts, njega ste također možda vidjeli u vlogu i on izgleda ovako. Skroz je high waisted, ima ovdje neki kaiš čisto da se malo pričvrsti, mada ima i elastina ovdje, tako da možda kaiš i nije potreban, ali eto čisto radi estetike. Mnogo mi se sviđa, lanen je i kupila sam ga u Berš koji je bio čini mi se oko 16 evra originalna cijena, ali onda je bilo neko sniženje pa je možda bio oko 11 ili 10. Mnogo mi se sviđa i divan je za leto, sviđa mi se što je ovako lepršav, jer nešto ne volim onako neke uske šorceve kad mi se useku u butine i pogotovo kad sednem onda onako ne mogu ni da dišem. Sljedeća stvar koju sam kupila u Pull&Bearu je novčanik, pošto imam onaj veliki novčanik kao usta, to možda znate, možda ne znate, ne znam koliko me dugo pratite, ali uglavnom on ne može da mi stane u neke torbice ovog tipa jer veći je i onda moram da ga savijam ili nešto, tako da mi je bio potreban neki mali, ali opet mnogo mi se sviđa što je kao u obliku srca i otvara se ovako tu sa strane. I unutra imate onako, ne znam, ima mesta, mada morate skroz da savijete pare onako na četvrtinu da bi mogle da vam stanu, da se ne iscijepaju unutra i slično. Eto, njega obožavam i baš mi je drago što sam ga kupila. I posljednja stvar za danas, čini mi se, nisam sigurna, ali mislim da jeste posljednja, je maskara iz Kika. Ja sam oduševljena ovom maskarom i ovo je Dark Treasure maskara. Ona, naravno da mi je nešto palo. Ona izgleda ovako unutra, malo je onako neobičan oblik, ali još je neobičnija četkica, znači ja stvarno nikad nisam vidjela ovako malu četkicu, to je bukvalno ako ne vidite evo ovo licno, a uglavnom su četkice bar duplo veće. Mnogo je zgodno za stavljanje, a tek što vam napravi trepavice, znači ja evo sad imam, ne znam koliko vi vidite, bukvalno izgleda kao da imate veštačke trepavice, toliko izduži. Sve maskare koje sam pre ove imala, onako, mislim samo mi kao popuni, ali napravi mi dužinu mojih trepavica, ništa specijalno. Ona prodavačica tamo mi je preporučila jer kaže da je sad to jedna od najnovijih i kao najbolje. Inače sad vam je promocija u Kiku ako ste negde blizu njega da sradite i sve maskare su 4 ili 5 evra, nisam sigurna. Tako da eto, to je stvarno odlična cijena za nešto ovako kvalitetno i preporučujem je svima ako nađete na nju. I eto, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da su vam se svidjele stvari koje sam kupila. Kao i obično ja ne kupujem nešto previše stvari jer stvarno nemam ni mesta gdje da ih držim, ali jednostavno kupim nešto što mi se baš sviđa, da ne gomilam jer nemam ni vremena posle sve to da nosim. Eto, pišite mi koja vam se stvar najviše svidjela i obavezno lajkujte, šerujte, komentarišite i subscribeujte se dole na moj kanal. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!